Pozdrav svima! Danas ćemo govoriti o glagolskim pridjevima koji imaju veoma značajnu ulogu u građenju mnogih glagolskih oblika. Za građenje radnog glagolskog pridjeva bit će nam potrebna infinitivna osnova, a za građenje trpnog glagolskog pridjeva prezenska osnova. Ukoliko je potrebno da obnovite znanje o infinitivnoj i prezenskoj osnovi, možete to učiniti prateći link koji se nalazi u komentaru. Pa da počnemo. Glagolske pridjeve ste susretali učeći strane jezike, gdje se oni kriju pod nazivom participi. Postoje dva glagolska pridjeva, glagolski pridjev radni i glagolski pridjev trpni. Za početak da razjasnimo sam naziv glagolskih pridjeva. Kao što primjećujete, to su istovremeno i glagoli i pridjevi. Evo kako to funkcioniše u jeziku. Uzmimo za primjer riječ odbjegla. Ona preuzima ulogu glagola u rečenici ona je odbjegla u drugo selo. A ista ta riječ ima ulogu pridjeva u rečenici gledali smo film Odbjegla mlada. Slično je i sa trpnim glagolskim pridjevom. Riječ zbunjena preuzima ulogu glagola u rečenici Milica je zbunjena, a u rečenici zbunjena Milica nije se snašla, riječ zbunjena preuzima ulogu pridjeva. Radni glagolski pridjev je prosti nelični glagolski oblik, a ima riječ radni u nazivu zato što pokazuje da subjekat vrši radnju, odnosno da je subjekat aktivan. Ne razlikuje lica nego samo gramatičke rodove i brojeve, a gradi se i od svršenih i od nesvršenih glagola dodavanjem nastavaka na infinitivnu osnovu. Postoje dvije vrste nastavaka, ali su razlike među njima minimalne. Ukoliko se infinitivna osnova glagola završava na samoglasnik, nastavci su o, la, lo, li, le, la. Ukoliko se infinitivna osnova završava na suglasnik, nastavci su ao, la, lo, li, le, la. Glagolski pridjev radni od glagola trčati gradi se ovako. Od infinitiva odbijemo nastavak ti, a onda na osnovu dodamo pomenute nastavke. Trčao, trčala, trčalo, trčali, trčale, trčala. Uz pomoć radnog glagolskog pridjeva gradi se nekoliko glagolskih oblika. Perfekat, pluskvamperfekat, futur drugi i potencijal. Zato je veoma važno savladati građenje radnog glagolskog pridjeva. Ukoliko želite da budete dobar govornik srpskog jezika, morate povesti računa o izgovaranju radnog glagolskog pridjeva i ne skraćivati ga. Nemojte reći došao, već došao. Nemojte reći reko, već rekao i slično. Jezik se između ostalog čuva i tako što se trudimo da ga upotrebljavamo pravilno. Kažu da se sve lakše pamti uz pjesmu, pa probajmo. Skontaš, samo nastavak na osnovu ti dodaš. Dodaj. Ola lo li le la. Hajde dodaj. Ola lo li le la. Dodaj. Ola lo li le la. Ola lo li le la. Dodaj. Ola lo li le la. Ola lo li le la. Dodaj. Ola lo li le la. Ola lo li le la. Pređimo sada na glagolski pridjev trpni. Glagolski pridjev trpni je prosti nelični glagolski oblik. Riječ trpni u njegovom nazivu označava da se radnja vrši na subjektu i da je subjekat pasivan, odnosno da trpi radnju. Ne razlikuje lica, nego samo gramatičke rodove i brojeve. Gradi se i od svršenih i nesvršenih prelaznih glagolskih oblika dodavanjem nastavaka na prezensku i infinitivnu osnovu. Ukoliko je potrebno da se podsjetite šta su to prelazni glagoli, kliknite na link koji ćete naći u komentaru. Postoje tri grupe nastavaka pomoću kojih se gradi trpni glagolski pridjev. Za infinitivnu osnovu koja se završava na a koriste se nastavci ni na no, ni ne na. Na primjer, čitan, čitana, čitano, čitani, čitane, čitana. Na infinitivnu osnovu koja se završava na e ili u dodaju se nastavci t, ta, to, ti, te, ta. Na primjer, pritisnut, pritisnuta, pritisnuto, pritisnuti, pritisnute, pritisnuta. Kod glagola čija se infinitivna osnova završava na i ili na suglasnik, koristi se okrnjena prezenska osnova na koju se dodaju nastavci en, ena, eno, eni, ene, ena. Na primjer, pleten, pletena, pleteno, pleteni, pletene, pletena. Kada je u pitanju pravopis, trebalo bi napomenuti da se rječica ne piše spojeno sa trpnim glagolskim pridjevom. Nije pravilno napisati knjiga je nekorištena.
To bi bilo sve za danas. Vjerujem da vam je sada jasnije kako funkcionišu glagolski pridjevi. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, ostavite like i zapratite moj kanal na kom ćemo zajedno učiti. Pozdrav!